Yes, reka anongere mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza. Nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Nizere ko abari mu kazi mukomeje kugira akazi keza. Nizere ko aba ari mu bihe bitamereye neza. Namwe mukomeje kugenda mwihangana. Twinjiye muri studio za Ibendera TV tuje kubagezaho amakuru n'amakuru agezweho kuri aya masaha. Turarebera hamwe uko byifashe ku mirongo y'urugamba, turebere hamwe bice abarwanyi b'intare za Sarambwe barimo kurwaniramo nuko byifashe amagingo aya ngaya. Turaza rero kwitsa birumvikana atunibande mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kunyura muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira, tubabwire yuko abaturage ahangaha muri Uvira ibintu byakomeye. Buri muturage wese urimo gutambuka arimo gusakwa ku rwego rwo hejuru. Abaturage kandi baravuga yuko aha muri Uvira n'ubundi ngo hamaze gushyirwa bariyeri nyinshi cyane zirimo kugenda zisakwa. Hanyuma mu bindi bice naho mu kwabo ngo umeze nabi ubu tuvugana. Turaza kandi kubabwira ko muri Uvira Kiriba Sange FARDC irimo gutera bombe ikoresheje drone. Ngira ngo abadukurikiye hano ku Ibendera TV murimo murabona icyo kibuga twamaze kubaterekeramo imbere. Iki kibuga rero neza ubu ngubu ngo harimo kwisuka drone ziteye ubwoba z'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ibi turaza kubirambura. Hanyuma turaza kubabwira kandi ko FARDC muri Fizi yabangiye ingata igabanya umurego. Magingo turaza kurebera hamwe uko byifashe nyuma yuko mu rukerera haramutse imirwano n'ubundi yari yagabwe n'abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bakayigaba kuri abarwanyi b'intare za Sarambwe. Turaza kandi kubabwira ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'igisirikare cy'u Burundi FDNB batangiye gutabaza nyuma yuko bafite ubwoba bw'uko ngo umujyi wa Uvira isa ushobora gufatwa. Ikindi kandi barimo barabona yuko abugarijwe nyuma yuko n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe twabwiye mu makuru ya mu gitondo ko General Masunzu yamaze General Sultani Makenga yamaze kumanuka muri Sud Kivu, ndetse akaba yayoboye inama yabaye kuri uyu munsi mu masaha muri aya masaha tuvugana. Bikaba bivuga yuko n'ubundi ngo abari mu nama igamije gutegura ibijyanye no gufata umujyi wa Uvira. Ibi nabyo turaza kubigarukaho. Turaza kandi kugaruka ku mibare y'abamaze kumenyekana aka kanya abapfuye barasiwe ku kibuga cy'indege cya Kisangani muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kandi no kunyarukira muri teritwari ya Irumu. Abarwanyi cyangwa se inyeshyamba za ADF bongeye kugaba ibitero. Ibi byose turaza kurebera hamwe uko byifashe. Mwese rero mbahaye ikaze aho muherereye hose, abaherereye mu bice bitandukanye, mu turere dutandukanye, mu mirenge itandukanye, mu tugari dutandukanye, mu midugudu itandukanye mu Rwanda. Mwese tubahaye yambu, abari Kayonza, abari Rulindo, abari Kigali, Gasabo, n'abari Rubavu ndetse n'abari za Rusizi. Naje kumenya ko hari abantu badukurikira bari Rusizi, noneho kandi by'umwihariko abantu badukurikira muri Karongi. Mwese tubahaye yambu. Abantu baherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abaherereye muri Kenya, abaherereye mu Burundi, abaherereye mu Buganda, abaherereye muri Tanzania, abaherereye muri Zambia, mwese tubahaye ikaze muri aya makuru. Hanyuma ubwo abaherereye muri Amerika, mu Bushinwa, mu Buholandi, Canada, Ubwongereza, Ubufaransa ndetse n'Ububiligi, namwe tubahaye ikaze.
ubwo niba hari abo nibagiwe nukumbabarira ubundi muze tubane muri aya makuru. Icyo ngusaba ni ukwicara ugatera agatebe tugasangira aya makuru. Ikindi kandi winjire uterekaho like yawe mu gihe kandi aribwo bwa mbere winjiye hano, uterekaho subscriber. Mu gihe uterekaho subscribe kandi wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera kugira ngo amakuru tujye tuyakoherereza udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Reka rero dutumike mu kanya ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Ubusi idasanzwe ku ndwara zitandukanye harimo nka diyabete, hypertension, hepatite, impyiko na prostate. Waba ugira ububabare mu nda bushingiye ku moko y'inzoka zitandukanye nka amibe, teniya n'izindi, cyangwa ukunda kugira ibibazo byo mu nda bidasobanutse, ufite se indwara z'uruhu cyangwa ukeka ko wahumanyijwe, yabazaniye poromosiyo idasanzwe kuko kuvurwa ari nk'ubuntu. Abangaba bafite inkomoko muri Tanzania kuko bakorera muri East Africa yose ndetse bagakorera no mu Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti ikomoka ku bimera. Bavura cyane abagore bakunda kugira ibibazo mu myanya y'ibanga nk'ama-infection, imihango idakama n'ibindi. Bavura kandi n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro n'abatishimira ingano y'igitsina cyabo. Bakagira umwihariko kandi mu kuvura abakeka ko bahumanyijwe cyangwa barozwe. Ni inzobere mu by'ubuzima, bahamagare kuri nimero ziri kuri ekara yawe bagufashe. Akarusho n'uko aho waba uri hose ku isi bakugezaho imiti yabo kuko bakorana na DHL. Yes, kuko bakorana na DHL. Aba rero nabo kwizerwa bagukoraho rikaka niba ukekwa ko cyase ukeka ko wahumanyijwe, no kuvuga warozwe. Niba ugira ibibazo by'imihango ijya akama ku badamu cyangwa se abakobwa, ufite ibibazo byose bitandukanye, mu bagane mukoresheje iyo nimero ubundi babakoreho yake. Amamvu yo kwigunga kandi rimwe na rimwe bisubizo biba bihari hano mu ukoreshe iyi nimero ubundi babafashe. Reka twinjire mu makuru rero. Na makuru yo kuri uyu wa mbere tariki 14 Nyakanga muri uyu mwaka wa 2025. Na makuru twinjiriyemo muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira. Nizere ko mwese ubwo mwamaze kufata agatebe kugira ngo dusangire aya makuru. Ikibinyereka kandi terekaho like, ndabona zitazamuka. Injira uterekaho like, ukoraho like nyibona, hanyuma abandi aho muherereye muduhe ibitekerezo. Nese muri kutwumva cyangwa ibintu bimeze gute? Amajwi muri kuyumva bimeze gute? Reka nizere ko niba uri kutwumva neza uraza kubitwandikira hasi aho ngaho. Niba kandi utari kutwumva nabwo bitumenyeshe wihuse kugira ngo duhite tubikemura. Ubundi kandi niba wifuza kujya muri groupe y'abakunzi ba Ibendera TV uraza kubona link hasi aho, uyikandeho ubundi turahita tubibona. Twinjiye mu mujyi wa Uvira, ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndagira ngo nkubwire ko aha mu mujyi wa Uvira Kiriba Sange FARDC yabyutse yisize insenda. Ubu tuvugana irimo gutera bombe nyinshi cyane hakoreshejwe drone ku barwanyi b'intare za Sarambwe. Neza ibintu byakomeye kandi byafashe intera yo hejuru. Mu gitondo cya kare abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, no kuvuga igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, Wazalendo, FDLR, igisirikare cy'u Burundi FDNB ndetse n'abacanshuro bamaze kugezwa aha. Abageze gucya bazamuka mu mujyi wa Uvira, bazamuka cyase barengera ahitwa Kavivira, barazamuka ruguru Kawezi. Bageze ahangaha agira ngo tuhitse neza, urumva bageze ahantu hitwa Helipad 1. Barangije rero bafata amaferi. Aha Helipad 1 ni ukugira ngo ndagira ngo nsobanurire umuntu ushobora kuba atahumva neza ariko yenda aherereye muri uyu mujyi.
wa Uvira no muri ibi bice urabona iyo uturutse Kavivira ukagera Kawezi ugera ahitwa Orga Restaurant and Bar ukazamuka ruguru Medical Center SOS Village iyo urenza ugera hitwa School International cyangwa School International Rezerdite ukazamuka ruguru Jordanian Camp ugahita ugera ahangaha kuri Helipad 1 ahangaha rero hitwa Helipad 1 biravuga yuko ngo ariho n'ubundi drone zirimo kugurukirizwa n'ubundi zikoherezwa ku barwanyi b'intare za Sarambwe. Ngira ngo abadukurikiye murimo murareba neza iki kibuga, hari agace kitwa Helipad Free Rutemba. Ahangaha rero niho drone zihagurukirizwa. Hanyuma hari n'ama ofisi nk'ahitwa Helipad 2, Helipad 1 no kuvuga indege ya mbere, indege ya kabiri, indege ya gatatu aho ziparika. Ndagira ngo rero ambabwire yuko ahangaha kagace ubu kaba isibaniro. Abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo barimo kunyura mu bice bitandukanye, yaba Rama Uvira, haruguru Kiku, Tema, Kawezi, Kiriba, Kingwengwe, kuzamuka Runingo na Sange ndetse na Dembe na Kihande. Anga ndagira ngo nkubwire ko ubu tuvugana urugamba rwasibanye. Abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo barimo gusharinga imiriro y'amasasu ku barwanyi b'intare za Sarambwe. Ku rundi ruhande abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abariko ntago biciye kubera yuko abamaze kwestara ya systeme igira gutya igakomanyiriza neza radari z'abarwanyi, radari z'utu tudrone ikazikomanya neza ikaziyobya. Abarwanyi b'intare za Sarambwe rero ubu nabo bamaze kwinjira muri iyi mirwano bakajije urugamba n'imbaraga. Ikoranabuhanga barimo gukoresha riravugwaho ko ngo ririmo kuyobya drone ikiri mu birometero hafi 3 akuzamura. Ni ukuvuga ngo drone ikizamuka mu kirere igatangira kogoga iragera mu kilometero kimwe bamaze kuyibona. Abarwanyi b'intare za Sarambwe rero ngo barimo kuzihanura ari nyinshi cyane, izindi bakaziyobereza icyerekezo. Biravugwa ko kuva mu rukerera kugeza aya masaha abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze guturitsa drone ebyiri zagurukishijwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ikintu ngo cyatumye izi drone abarwanyi b'intare za Sarambwe bazituritsa nuko ngo zazamutse ziriho ibisasu biremereye. Bakavuga rero ko mu gihe baramuka bayiyobeje aho kugira ngo isubire aho itutse ikaba yajya mu bindi bice, n'ubundi ngo aho yagwa yakwangiza ibintu byinshi ndetse yakwica abantu benshi kubera ibi bisasu ngo abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kubona yuko ari ibisasu biremereye byari biziritse kuri drone. Abarwanyi b'intare za Sarambwe rero bakaba bahisemo kuyiturikiriza mu kirere, n'ubundi bikarangira iyo ubwayo ishwanyutse ariko n'ibi bisasu nabyo bigasenyuka. Ngibyo rero ibyo twabwira ku mirwano yaramukiye ahangaha muri ibi bice. Ni Tema, ni Kingwengwe, ni Kihande, ni Dembe, ni Sange Rungutu, ukamanuka hepfo Runingo, ukamanuka Kiriba, ubundi za Kavivira ugahita n'ubundi ukomereza aha Tema. Aha rero imirwano yaramutse iteye ubwoba cyane, akaba abarwanyi bombi bakomeje kurasana, nubwo bivuga yuko ngo abarwanyi b'intare za Sarambwe bakomeje kwatsa umuriro uteye ubwoba. Reka twerekeze ku gisirikare cya leta ya Kongo FARDC muri Fizi aho bamaze kuyabangira ingata.
ni imirwano yabaye muri iki gitondo cyo kuri uyu wa mbere, ikaba n'ubundi yongeye kuburwa aha muri Fizi, ikaba abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye kugabwaho ibitero n'igisirikare cya leta ya Kongo aha muri Fizi. Ariko iki gitero nubwo barwanye barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo aribo bakigabye, ngo ni igitero kitamaze umwanya munini kandi ngo ni igitero kitagabye umusaruro nko bifuzaga nk'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Kudatanga umusanzu kw'iki gitero rero nuko ngo ubwo bagabaga ibitero ahangaha n'ubundi ngo byaje kurangira abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi bongeye kohereza bombe nyinshi cyane, bombe zitagira ingano ngo bazerekuriye kuri abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo aha muri Fizi. Biza kurangira rero aba barwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bahisemo kuyabangira ingata. Kwiruka kwabo rero byaje gutuma batakaza zimwe mu ntwaro bari bafite, bituma kandi hari na bamwe bakomereka, nubwo magingo bivugwa yuko ngo nta muntu n'umwe wigeze apfira muri iyi mirwano yaramukiye ahangaha muri bice bya Fizi ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma reka twinjire mu mujyi wa Uvira tubabwire ko umuturage ari gusakwa agacakazwa. Ikindi kandi aha muri Uvira hakaba hamaze gushyirwaho bariyeri nyinshi, ni bariyeri zirimo gusakirwaho abaturage bose batambuka muri ibice by'uyu mujyi wa Uvira, barimo gusakwa cyane. Ikibabaje nuko ngo harimo abarimo kubasaka babasangana amafaranga bikarangira nayo bayatwaye, dore ko rero hamaze gushyirwaho bariyeri nyinshi cyane zo gusaka abaturage batandukanye muri uyu mujyi wa Uvira. Ikintu ngo cyatumye hashyirwaho bariyeri zitandukanye nuko abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bamaze gushya ubwoba bukomeye cyane. Mu kanya ndaje mbabwire ukuntu bamaze gutanga intabaza. Abakaba rero bamaze gushya ubwoba ni nyuma yuko babona n'ubundi uyu mujyi wa Uvira wugarijwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe, bikavugwa rero ko ikiri kubatera ubwoba ari uko ngo isaha ku isaha uyu mujyi wa Uvira waba ufashwe tayari, kubera yuko indani mu mujyi wa Uvira abarwanyi b'intare za Sarambwe bawurimo ku kigero hafi cya 40% babasore bashinzwe mapping bakaba hafi ya bose barimo kuzenguruka muri uyu mujyi wa Uvira bagira ngo barebe uko ibintu byifashe. Ibi rero bikaba bikomeje gutuma muri uyu mujyi wa Uvira n'ubundi ibintu bikomera cyane. Ikindi twagarukaho nuko abaturage batuye aha muri uyu mujyi wa Uvira barakureba uri umuturage, babona batakuzi cyangwa babona bagukeka bagahita batunga agatoki. Hanyuma rero abo ku ruhande rwa leta ya Kongo bakaza bakagutwara ukajya kwisobanura. Ibintu rero muri uyu mujyi ndagira ngo nkubwire ko byamaze gukomera, yaba umuturage uri muri uyu mujyi, yaba umusirikare uri muri uyu mujyi, yaba umusekirite uri muri uyu mujyi, yaba umupolisi, yaba umwana, yaba umukuru, bose bahiye ubwoba bw'uko uyu mujyi bavuga yuko ngo isaha ku isaha waba ufashwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe, aba basirikare ba FARDC na Wazalendo. Kandi isasu y'abarwanyi b'intare za Sarambwe bararizi, imiriro y'amahindu y'intare za Sarambwe barayizi, bararwanye mu bice bitandukanye. Ubu rero ibintu bikaba byongeye gukomera, ndetse biravuga ko hari bamwe muri Wazalendo batangiye kugenda bihisha. Igisirikare cya leta ya Kongo ngo batangiye kugenda bihisha, ngo bamaze tayari kugira ubwoba.
ngibyo rero ibirimo kuvugwa ahangaha muri uyu mujyi wa Uvira. Kinakubwira nuko FARDC n'igisirikare cy'u Burundi batangiye gutabariza uyu mujyi wa Uvira. Ni ibintu bikomeye cyane. Mu kanya nabonye itangazo yamaze gushyirwa ahagaragara igisirikare cya leta ya Congo FARDC bari kumwe n'igisirikare cy'u Burundi batabaza imiryango mpuzamahanga bavuga ko ngo bamaze kubona ibimenyetso by'uko abarwanyi b'intare za Sarambwe batangiye kwataka no kwegera kugira ngo n'ubundi ngo babe bafata uyu mujyi wa Uvira. Ibi rero bikaba bikomeje guhangayikisha no gutera ubwoba aba basirikare ba FARDC n'igisirikare cy'u Burundi FDNB mu gihe ngo isaha ku isaha abarwanyi b'intare za Sarambwe baba abinjiye muri uyu mujyi wa Uvira indani. Ibintu rero bikaba bikomeje gukomera, bikomeje kutoroha habe na gatoya muri uyu mujyi wa Uvira no muri bice bihakikije. Reka twinjire muri ya nkuru yigaruka ku kuba uyu munsi ngira ngo nkubwire ko uyu munsi turi tariki 14 Nyakanga muri uyu mwaka wa 2025 abasirikare baguye mu kurasana kwabereye ku kibuga cy'indege cya Kisangani bakomeje kwiyongera. Ikisangani umusirikare wo mu mutwe udasanzwe no kuvuga special force cyangwa se inkeragutabara yarashe kuri bagenzi be bari ku kazi. Ni ku munsi w'ejo bundi ku wa gatandatu akaba bari ku kazi ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bagbogta cyangwa se Bangoka. Ibi bikaba byarabaye ejo bundi ku munsi w'ejo bundi hagana mu gitondo. Ofisiye wavuganye n'itangazamakuru yatangaje ko n'ubundi ngo abasirikare bishwe, ndetse kandi yakomeje kuvuga yuko uyu wabishe akomeje gushakishwa. Amakuru rero akavuga ko abamaze gupfa magingo aya ngaya ngo bagera kuri 4 mu gihe ejo bundi twabwiraga ko ari 3. Ibintu rero bikaba bikomeje kuba bibi cyane no kunanirana aha muri uyu mujyi wa Kisangani, dore yuko n'ubundi uku kurasana kw'abasirikare ntago ari ubwa mbere bibaye. Kinshasa mu minsi ishize nabwo byarabaye, bikaba rero byongeye kubera ahangaha. Ubuyobozi biciye muri Jean Tobio Kala, umuvugizi w'ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye muri turi mu burasirazuba bwa Kongo, yavuze ko icyo gitero ari igitero bamaganye. Avuga kandi ko ari igitero cyo kumena amaraso y'inzirakarengane. Abayobozi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero bakaba basabwa gukora ibishoboka byose kugira ngo n'ubundi yakoze amahano afatwe kandi abikurikiranweho. Nanjye kuvuga ngo afungwe, ariko ashobora gufatwa agahabwa n'ibindi bihano. Ikindi kandi biravugwa yuko ngo hatangiye operasiyo zikomeye cyane zo guhana abene ibi bikorwa bigayitse nk'ibi ngibi. Ngibyo rero ibyo twagarukaho akaba ari ibintu bikomeye cyane. Hanyuma rero reka tugaruke ku bijyanye n'ibitero by'inyeshyamba za ADN zikomeje kurasa mu bice bitandukanye, aho n'ubundi abayobozi bavuze ko inyeshyamba zifitanye isano na leta ya Kinshasa za ADF nago ari zifitanye isano na leta ya Kinshasa, ahubwo ni zifitanye isano na leta ya Kisilamu.
zitwa ADF zikaba rero zongeye kugaba ibitero mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarwanyi b'umutwe wa ADF baravugwaho kwica abaturage muri teritwari ya Rurumo mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba ari mu gice gihana imbibi n'igihugu cya Uganda. Abaturage rero bakaba barimo batabariza aba baturage barimo kugenda bakorerwa iyicarubozo ndetse n'ubwicanyi utandukanye. Reka rero mbashimire cyane mwe mwabanye natwe muri aya makuru. Tugeze ku musozo, twababwiraga bijyanye na update z'uko urugamba rwiyaramutse, uko rwiriwe ndetse naho bigeze amagingo ayangaya. Mwese rero reka mbashimire, mukomeze kugira umunsi mwiza, muhahe kandi muronke. Mwese abari mu bihe byiza n'abari mu bihe by'ingorane, mwese tubifurije kugira amahoro n'amahirwe, Imana iba arinde. Ubundi turaza gusubira amakuru ku Ibendera TV ku mugoroba.